Kua whaini ho ngā amuamua e tahi kaimahi hauora Māori. E ai ki ngā kaimahi nei kaore I pai ngā whakarerekētanga I te kaporeihana āwhina hungawhara mo te hunga kua tūkinotia I te mahi tai tōkai. Mo ngā whakamahuki kia huri ake tātou ki te pūrongo a Irena Smith. He kawe I ngā anipā tūkino o te iwi Māori kanohi ki te komiti whakatautake mā ACC. Tino kaha ke rātou ki te whakarongo ki te tino mōhio he ato mātou kaupapa. He āhuatanga I ara ake I te ngā kaunui ki te tautoko I ngā wahine pēnei I tēnei wahine I kōrero mai nei ki a te karere mo ngā mahi tūkino ki aia. At the age of 6, I was abused by my mother, molested by my father from the age of 9 to 14. Then I married and became a spouse victim as well. Kei runga anō hoki I ngā pakihiwi o enei kaimahi āwhina I ngā wāhine kua tūkinotia, ngā āhuatanga o te taumaha o tēnei kaupapa. Tino paita mātou nei kōrero tahi, ki tēnei huarahi tino taumaha, tino heke. Ka nui te aroha ki o tātou nei wahine tō ki te kōrero mo tana huarahi ki roto I tēnei huarahi o te koporeihana hunga whara. E iwa marama ki muri ka hurihia e ACC ngā tikanga e āhei ai te wahine kua tūkinotia te whai āwhina. Mai I taua wā kua puta ngā whakahe a ngā rōpū āwhina I tēnei hunga. Ināi nei kei te aro takehia e tētahi komiti motuhake. He huarahi tino taumaha tēnei mō wa tātou whānau kia haere ki te kuhu atu I te kuaha e awhi ana I o rātou huarahi tino mamai, tino taumaha I pāna ki tēnei mahi kino ki a rātou. Nā reira ko te hiahia a ngā kaimahi tumu kōrero Māori, kia kitea e te minita e Nick Smith, kei a rātou anō ngā pukenga ki te āwhina I ngā wāhine Māori. Mā te wā e kitea tātou. Inare, ko te wairua o te mauri o te rōpura, he tino tautoko wa tātou kaupapa, tautoko tātou kōrero. I te wā ka kōrero tātou kanohi ki te kanohi. Hei tā te tari a te minita mo ACC a Nick Smith, kei te tatari ia ki te pūrongo arotake I tēnei kaupapa, ka whakatakotoria ki mua I tōna aroaro a te paunga o tēnei marama. Irena Smith, Te Karere.